Bugün biz sizden bilen Tuhan Tiller Gününe bağışlangan festivalga jyyldyk. Халык ара туган телләр көненә багышланган сүз ишендә энҗе бар дигән район күләм фестиваль Азнакай 2нче урта мәктәбендә менә 10нчы елын уздырыла. Укучылар татар, рус, казакъ, әрмән телләрендә туган телгә, туган җиргә багышланган шигырьләр сөйләделәр, җырлар, биюләр башкардылар. Бәйрәм бик югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Барча кунаклар да укучыларның саф татар телендә сөйләүләренә, зауыклы чыгышларына сукланып утырдылар. Festivalni o'tkazamiz. Bizning endi hanishanchi yili biz shunda o'quvchilar veteranlarni da chaqiramiz. Veteranlarimiz da yo'ratib shu bayramga keladi. Bu yil endi biz festivalda ikki konkurs e'lon etdik. Birisi endi qo'lyovliq she'r, birisi endi o'zlarining bolalar o'zlari yozgan she'rlarini taqdim etdilar. Биредә иҗат, милли ашлар, кул эшләре күргәзмәләре, укытучылар өчен мастер-класслар да оештырылды. Bu mektepte her yılına bu adetlerini, yılalarını saklау devam ediyor. Tradisiyalarını, yılalarını saklap, münebbisini bayaklı yollarlıgan okuşlarını da her vakit çakırıp duralar. Bu mektepte her vakit tatar jırı, tatar mumu, tatar sözü bir vakit da tınmay. Şimdi kileşekte de bağlarımız tatarşa aralaşıp, tatarşa söyleşip, bilimlerin nığıtıp, mahur edip dilimizin üstürsinler ile.